إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Suaran siapa pemecek nyaman roh. Sagain tangan anak pas tau ngaji. Leapol kumpul bi kancan ning musalla ro. Cepat tangan anak tak tau ngaji sekali. Lambat ting suruh ngaji keroin mainan. وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. mesti terus kena. Makroning lo telok aja pak. Tak tahu ya, demenan kepiring dina areta. Si mana dah emak. Serembung kau nak semak dari langgar, emak ada darusan sekali. Di darus ni darem aja. Cak Siman tak tahu ngaji. Kita tak tahu sekali ngaji deh. Pula keng pacinta pengaji sekali lambat. Seringnya coba ciboin mainan. Boy, tahu lah mana dia. Laku jaga lupa ya, darusan boleh laku. Iya Ya. Tang jemma kagak pak? Tak ada Jong. Kena jalan guru. Oh, iyalah. Kakek siya ngaji apa Jong? Along bolong bi perang imo musalla ro. Kaya pak kita tahu. Sering kau tak tahu ngaji. Yiti na Jong masih tak tahu ngaji. Pula along bolong bi perang. Tering kenceran giye dah ya. Jauh pak, todus. Jangan tangkan tahu kapi. Ya apa kata udus Jong? Cering kaki giya. Lambat ting serong ngaji pakaroin mainan. Tahu pak. Engkau ya lekas dalam buat tak ngaji. Yiti na lah Jong. Bapak kintar makan nasape. Iyalah pak. Saking kau lambat tahu ngaji dia. Tadi nyaman dong bolong kita akan ngaji dia. Oh, apa bendi? Dia, man menyaman rokok beletang aja. Ben, Apa wah? oh, tak bahas Ben. Apa mapa yang melolon wah? Tak buat apa? Ngakan. Bahaya ke Ben. Dosa boh. Darem apa boleh wah? Tang mati kelaparan ya kaya. Pengiran deh Ben, nyerah bahasa. Tak kira lebih kemampuan berapa, Ben. Pakun sekuat. Aduh, macam hadis. Enggak aben tak teman bahasa boleh. Aku kan nyaman lah, mengertinya. Ben. Semua orang kan. Kok apa sih aku tuh? Nyaman mah ada ya. Jok. Wah bahasa ah. Nikmatnya.
Nyaman. Sedap je rokok ni. Oh, ini kurang apa Ben? Majulah rokok lah. Kau berapa pergi? Kau 11 masih. Rokok. Apa sih wah? Apa iya? Lepain, nyala Ben. Nyak doi neruah. Kita ada lah wah betal lah wah. Betul aja. Yuk, minta boleh apa? Dak remah ge wah. Aling ngocol hadis ya mah iya guru. Kayak menikah ke ngajak Ben. Kuat kok Ben. Di sini lah. Terusan tang kaki. Boh. Nyaman nah. Kita hung tiri cong. Abu, di sini lah Ben. Maju bentar baru. Akan apa ngerti? Dak remah ba. Macam kastan na lambo ta ngaji. Oke. Tema bayi ke jong. Mata to mana terus. Serang ro mana semak diri langker. Menyakin kota ada urusan ini aja. Kota tahu ngaji. Apa? Tak ngaca ke bilang buat jong. Enjoy aja. Kau pancen berbilang dia tak ngaji. Jadi na jong. Sambil along bolong ke langker. Sering wak kancan ngaji kapi. Jadi nama sila tak tahu ngaji kau lalong bolong. Banyakan dia memang aja. Lain na tahu ngaji kapi. Orang kunan kau tak tahu ngaji. Kakak song kunara apa bulan mbak mata ajar ngaji jong. Ada iman boy. Wan, Iwan tak ngaji man. Oh, malah ngaji tok. Sering kiai le banyak. Ya mati gaya banyak man. Siapa pasti timak mama. Emang ayo lah ngaji. Dia kok. Kalau jalan. Alah. Gula ke TV je lah. Tak tahu ngaji. Oh, lah. Pak, kau tak main ya? Bah, tak ngaji ke? Sering bareng uang ngaji kapi. Oh, senja lah. Malah ngaji tok. Sengkang kau pak. Malah ngaji melulu. Pas dia remuk kacau. Suruh ngaji dia tak kelem sekali. Pada remuk laku pas tak tahu ngaji. Iya dah. Engkau bilang tak kelem sekali mana suruh ngaji bi bapak. Iya lah. Sangka. Engkau ya lekas TV tinggal tua. Dia remar. Maju lah jong. Kau kakek molen diri setia niat. Bingko elaten na yacer na bingko bagi ngaji. Ongguannya. Iya. Karena semuanya nga engkau tinggal aja. Orang ngajar ngaji rata tak ngasep pejong. Selagi kaki berusaha, tak kira tak tahu. Maju bingko elaten na yacer na bingko. Maju bingko tente langkar jong ya. Iya aja. Maju jong. Bismillah kata. Tulis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Apa baca lancang dia jong? Arimon beda harkat enga Ria. Ria baca lancang dia jong. Mun beda harkat malang enga songot Ria baca lancang ni. Ayo baca boleh. Ria. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Baca. Zalikal kitabu la raiba fi.
Sadaqallahul adim. Welah cukup. Kajikan yang sekoni sepenting barokah, sepenting kaki tahu ngaji. Kajikan yang sekoni ya. Mulai laku kakek naro darusan dina ngelakar bolong-bolong bina kena ya. Iya. Ilah mayu mun boleh laga. Maren saya kerja aki labu ke Arya. Iya. Ayo.